Ai, no vhena pfanya tshi tevhela buḓo ḽo to raliho kha musi ngauri nabo vha sa khou pfesesa kana vha sa thu vhona muṅwe muthu ane a vha uri ono ḽi tevhela ingavha hanefho hayani kana vha dzula tsini loko vhera mutshilisi wa Phalaphala FM ndi khou ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya Rodigeda no khou ṱanganedza ndi Ṋamusi ndi tshi ri nṋe na vhone kha ri vhe roṱhe ubva zwino swika tshiṱoro wa raya vhuṱahe kha vhe tshipiḓa tsha no mbekanyamushumo ngauri riṋe ri hone live hafhaḽa kha Facebook vha ṱoḓa Phalaphala FM ri na misi yoṱhe ri hone kha YouTube vha ṱoḓa Phalaphala FM ri na misi yoṱhe 87.9 ya khona 7.8 kha tshiratisi kana vhashumisa DSTV audio book 811 mbuso dzavho ndi dza ndeme kha vha ri lavhelese hafhaḽani kha zwileludzi zwa vhudavhidzani vha rumele mbuso dzine vha vha nadzo zwino ṋamusi kha ino mbekanyamushumo iyi Rodigeda na mureili wa bupo ndi Vho Fhatuwani Mudau. Vho Mudau ndi khou ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Rodigeda. Ndi khou livhuwa Miss P vhabveledzi na vhathetshelesi haningei hayani. Ndi khou ḓo ri thome ha mafhungo ashu murahu u bva Mudzinga Primary School vha ya Vhulaudzi vha ya Humbelani musi vha tshi khou aluwa vha vha ṅwana ḓe. Nṋe ndavha ndi ṅwana we ndavha ndi tshi focusa kha zwena ndi tshi vha ndi tshi khou ṱoḓa zwone. Kha tshiṅwe tshifhinga ndo ḓi ri ndi kha aluwa nda sokou vhona nga ndi ḓo vhuya nda fhedza ndo vha mutambi wa bola ndavha ri vhathu vhene ra tshi dzi bolani zwezwiḽa ri khou aluwa ndavha ndi tshi ḓi ṋekedzela no make sure ndi avha hone vha khou zwi vhona so ndavha ndi ṅwana we nda ndi tshi pfha zwezwi vhabebi vha tshi ri kaidza vha tshi amba na vhoriṋe ngo ralo so ndi ṅwana wa aluwa ngo to ralo. Nyimele ya hafha hayani yo vha nga nḓila ḓe? Nyimele yo songo ya leluwa na luthihi vha zwi vhona zwi khou ḓelwa mahayani fhethu he nda aluwa hone na muḓagasi vho sina nga tshetsho tshifhinga ndo dzhena tshikolo primary u sina muḓagasi nda ya high school muḓagasi I think wo ḓa ndi tshi kha no ndo ṅwala matric ndi sina muḓagasi nga 2000 wo vha sa tou swika ngena ndi tshi dzula hone hune ha pfhi kha ḽa madzuwa. Ndi fhethu hune ha pfala a u sa tu vhesana zwithu zwinzhi ndi tshi khou lavhelesa sia ḽa mveledziso aya mafhungo a mabufho a thoma ngafhi ngauri vha vha khou ṱoḓa vha mutambi wa bola zwino vhono vha mureili wa mabufho o thoma ngafhi? Ndi nga ri zwo thoma ndi Mudzinga ndi khou humbula ndi kha ḓi vha Mudzinga nga 1991 92 ro bva dzi trip ya vho tshi bva dzi trip ḽa tshifhinga wa tshi ya vho fhethu nga vho tieni sumbedza ri tea itiswa hani ra ya Phalaphala tshila tshifhinga kha ḓi pfhi radio Venḓa Thohoyandou ra sumbedzisa upfhi vha hasha hani vha vho dzula hani zwiyani muyani ubva hafho ra ṱuwa ra ya Mauna Vhathu ha vhona Air Force base hafhaḽa Mauna Vhathu ha vhona dzi helicopter dza masole dza dzi tshi pakwa hanefhaḽa so ra sumbedziwa hanefhaḽa uri helicopter dza masole dzi shumani dzi bvani dzi tshiya fhethu ho fhambananaho ndi hafho he nda thoma u vha na dzangalelo ndi tshi vhona helicopter ḓuvha ḽo tou thoma uri ei ḽiṅwe ḓuvha ndi a tou ḓivhona ndi nga ngomu kha helicopter ndi tou pfha uri hu khou itea mini ndi hafho he career yanga ndi nga tou ri yo thoma hone zwezwi ndi tshi khou ḓi aluwa so u nga amba uri nda ndi kha ḓi vha muṱuku lune zwo ri wa vha phaloni nda sa zwi ḓivhi so zwezwi ri khou ḓi ya dzi career guidance zwa vha pilot ndi hezwi ri tshi ṱangana nazwo nda zwi vhona uri okay nda zwi kwamanya na hezwiḽa zwe nda vha nda zwi vhona murahu ndi tshe muṱuku so nda bvela phanḓa na u sedza ndi khou ḓi humbula ndi tshi kha ḓi vha high school na ndi khou ita dzi accounting dzi accounting dzedzi ende nda wana uri vhe pilot u khou tea u vha na maths na science nda mbo ḓi bva kha dzi business economics dzi accounting nda mbo ḓi ya nda ita maths na science so ya tou vha ndi nga tou uri mini passion nda ndi nayo so ndo vha ndi ready uri ndi ite tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha nga fhedzisa uri ndi fhedzisela ndi tshi khou vha pilot. Ndi kha murole ufhio hafhanoni ndi khou ṱoḓa u ḓivha na tshanduko dzo vhaho hone uri u bva kha mutambi wa bola vhatambo vha mini kana u tou bva kha u ṱoḓa vha mutambi wa bola vha mbo ḓi namba vha zwi ḓivha vha kha murole ufhio musi vha tshi ita dzi career guidance? Ndi tshi nga bva nga bola nyana ndo tamba nga zwifhinga zwa musi ri tshi kha ḓi vha hanengei mahayani ndi khou humbula ri tamba na vho Castle Regional League vhaṅwe vhatambi vha bola vhane vha ro vha khou tamba Ṋamusi kana murahu nyana ro ḓi tamba navho nga tshiḽa tshifhinga so nda sokou pfha i ḓi tou vha vho nḓodzo yori okay zwo vha bola zwo vha mutambi wa bola zwo bala fhedzi zwo vha pilot ndo kona u zwi bveledza ndi khou humbula ndi tshi litsha standard 6 na standard 7 nga 96 na kha 6 97 na kha 7 ndi tshifhinga tsha ndi khou ita dzi business economics kha tshikolo tsha Vhulaudzi hafhaḽa so ndi hezwi ri khou thoma u ya dzi career zwino wa tshi tou ya career thing kha standard 6 na standard 8 around heneo ndi hezwi ndi tshi zwi wana uri ndi tshi vhuya na dzi ḽa mabambiri a vho tou amba uri maths na science a vho sina fhethu hune ha vha khou amba zwa dzi accounting ndi tshi pfuluwa ndi tshi bva Vhulaudzi
ndi tsha humbela ni secondary school nda mbo ḓi tshintsha the subject nda mbo ḓi bva kha business economics na dzi accounting nda mbo ḓi ya nda ita maths na science standard 8 standard 9 nda phasa murole wa vhufumi ngei humbelani. Ri tshi khou lavhelesa lwendo lwavho kha vhaswa vhane zwa zwino vha zwikoloni vho ḓivhudza zwo uri nṋe thi ḓivhi uri ndi khou ṱoḓa mini, ndi ḓo zwi vhona musi ndo no phasa murole wa vhufumi na vhuvhili. Vha nga ri mini khavho ri tshi khou lavhelesa lwendo lwavho ngauri kha vhone vho ṱavhanya vha ṱoḓa u ḓivha uri ndi mini zwine vha khou ṱoḓa ita zwone, zwa vha vhudza uri vha khou funa u shandukisa lwendo lune vhone vha khou lu tshimbila uri vha kone u swika hangei hune vha khou ṱoḓa ya hone. Ya vha sedza vhaswa vha lindela hezwiḽa vho no phasa murole wa vhufumi na vhuvhili vha kona uri tshiṅwe tshifhinga vha tou pfha nga vhaṅwe vha tshi ṅwira nṋe ndi khou ngo ita chartered accountant a soko pfha zwo chartered accountant ndi mini. Ndi zwine ra fhedzisela ri na vhathu vhane vho ri vho ḓala mishumoni ṋamusi a vha funi mishumo yavho a vha ngo ita ngauri vho vha khou ṱoḓa zwi ita o vha si a ḓivha zwa uri a redzhisitare mini a tshi swika kha buḓo ḽo ḓala a fhedza no sokou dzhia buḓo ḽine ireni na nṋe vho ndi songo sokou dzhia gap year ndi sokou dzula vha ri zwezwiḽa vho no fhedza vho no qualify vho no graduate ndi vhathu vhane vho ri tshiṅwe tshifhinga vha sedza fhethu hunzhi vha vha sa tsha funa mishumo yavho ngori a si zwithu zwe vha na passion nazwo vha khou zwi ita u bva vhuṱukuni kana hu sa tou vha u bva vhuṱukuni zwezwo muthu a tshi khou kona u ḓivha zwa uri zwino nṋe ndi khou ngo vha dokotela ndi khou ngo vha nese ndi hafho hune a tea u nyaga u ḓivha zwa uri okay uri ndi vhe nese ndi tea u tevhela buḓo ḽifhio uri ndi vhe dokotela uri ndi vhe loyara ngoralo. Nga kuhumbulele kwanga ndi khou sokou tou vhona u nga ri nga hetshi tshifhinga phadzima vho sathu vha na pilot ine ya vha hone zwino vhadau vho ya career guidance vha tshi vhuya hafha hayani zwino vhabebi vha khou funa u vhudza vhabebi uri nṋe ndi hezwi zwine nṋe nda khou ṱoḓa u ita zwone. Nyambedzano yavho na vhabebi vhavho yo tshimbila nga nḓila ḓe ngauri ndi pfha u tshi pfi nga maanḓesa mukegulu upfi hei vha sokou vhe vha zwi pfhesesa na luthihi. Zwone ndi zwone ndo ri ndi tshi vhuya ndo fara mabambiri ane a dzi career guidance ane a vha khou amba nga dzi career dza aviation vhunzhi hadzo so nda vha ṱalutshedza uri nṋe ndi khou ngo vha pilot vha pfha vha sa pfhesesi uri ndi nyago vha pilot ndi nnyi ane nda muḓivha ane a vha pilot hafha kha area ya vhoriṋe kana kha kusi kwa vhoriṋe hone zwi itiwa gai hezwi zwithu zwi ḓura masheleni mangafhani a si khwine na tou ya na ita zwa vhudokotela ngoho so ndi vhona nga zwa khwine ndi zwezwo so nṋe nda vha uri nda ndi khou ḓivha zwa ndi khou ṱoḓa vha mini so ndi hafho he dzi challenges dza thoma and then nda ḓilwa nadzo vhuya swika ndi tshi swika hune nda vha hone including hayani na mubebi already mubebi vha vho no nchuzela mini uri kha ndi yo vha dokotela nṋe muṋe a vha uri ndi khou nyaga u vha mini ndi khou nyaga u vha pilot. Ndi khou lingedza u humbula uri nyambedzano yone yo guma ngafhi ngauri arali mubebi vha vha tshi khou ri hai vhone kha vha vhe dokotela vhaṅwe vhabebi vha swika hune vha tou amba na uri okay ni khou ḓo vha pilot tshimbani yo ḓivhonela nṋe thi nga bvise na peni nṋe yanga tshelede i ḓo bva musi ndi tshi khou badetshela muthu ane a vha uri u khou yo vha madokotela a ri khou amba vhabebi zwino nga hetshi tshifhinga tshine vha vho zwi pfhesesa uri vha dzula vha khou vhudziwa na kha dzi radio na hoṱhe hoṱhe ndipo hune vha vha hone uri hai a vha tendele ṅwana wavho a ite zwine a khou ṱoḓa zwone ndi khou amba nga hetshiḽa tshifhinga uri vha fhedzisela vho tou zwi itisani uri vha fhedzisele vha tshi khou tenda vhabebi uri hai kha vha tshimbile vha yo. Nṋe ndi vhona nga tshiṅwe tshifhinga ṅwana arali a tshi khou ṱoḓa u ita career yo imaho ngauri wa muvhona nene muṋe tshiṅwe tshifhinga ya vha ito vha test maybe kha mubebi u nyago u vhona uri o muthu u serious guma gai mara vha ḓiwana ndo ndo ima kha LLT ḽa uri nṋe ndi khou ngo vha pilot vha fhedza vho zwi vhona zwa uri ndi khwine vha ito supporta mini muloro wanga u bva hafho vho zwi vhona zwa uri nṋe ndo no dzhia decision heneyo kana tsheo heneyo vha mbo ḓi nṱuṱuwedza u bva henefho vha mpha support yo teaho u vhuya swika ndi tshi thoma training yanga nga tshetshiḽa tshifhinga musi ndi tshi phasa murole wa vhufumi na vhuvhili. Eastern Cape, Port Alfred kha ri dzhene henefho ndi musi lwendo lu tshi khou thoma henefho musi vho no phasa murole wa vhufumi na vhuvhili zwa tshimbila nga nḓila ndi kha ḓi tou zwi humbula mme yanga ndi vhone vha ri no ndi khwine ri tshi ṱuwa roṱhe ndi yo vhona uri hafho fhethu tshikolo tsha hone tsho tou itisa hani ngori kanzhi a ri khou amba upfi university vhunzhi hashu ri eḓo zwo ro tou itisa hani vha nyago ḓo zwo ni tshi swika ni tshi pfi ni khou thoma training ni thoma ngo ya kilasini ni thoma ngo ya aeroplane ni straight na takuwa ndi khou humbula ro ṱuwa roṱhe ra takuwa hanefha a Joburg ra dzhia train nga hetsho tshifhinga nayo uri ri nga tou flya yo vha i siho ra dzhia train u bva hanefha Joburg ra swika for PE ra ṱanganedziwa and then ra kona u swika tshikoloni ndi tshi swika tshikoloni nda kona u zwi vhona uri ya zwa zwino zwo sala kha nṋe ndo uri ndi khou ngo ita zwa vha pilot zwi khou amba zwa uri u bva ṋamusi u ya phanḓa a thi ngo tea uri ndi shonisa vha mubebi wanga vho nḓisaho vho ntsapota u bva murahu
u tshi swika dzi aeroplane dzi vha dzi hone matshudeni vho fhambana na muṅwe khou ya ngei vha vha busy na zwine vha khou ita zwone a u to ḓivha zwo ri u thoma gai wa fhelela gai mara nṋe muṋe ndo zwi pfha zwo ri zwa zwino nda swika hafho nda kongo vha hone. A zwi ngo leluwa nga maanḓesa u tshi bva mahayani ngauri musi u tshi ḓa magudedzini a nṱha u vha u khou ṱangana na vhathu vhanzhi vho yaho nga u fhambana vhaṅwe amba nga zwikhuwa zwi no bva na nga ningo vho zwi kona hani uri musi vha tshi swika haningei vha sa ḓiwane vha tshi khou ḓixela kana vha hangwa uḽa muḽoro wo vha takusaho phadzini? Wo amba nga dzi challenge arali tshi nga shumisa ḽi pfhi ḽa tshikhuwa ndi dziṅwe dza dzi challenge dzine ndo ṱangana nayo u tshi khou swika ngei tshiḽa tshikolo tshe nda ita training khatsho ndi tshikolo tshine vha uri tsho traina dzi pilot nnzhisa bva kha dzi airline dzo fhambananaho vhaṅwe vha khou bva vho UK vhaṅwe vha khou bva America vhunzhi havho na hanefha Africa na iṅwe ya airline ya hanefha Africa Tshipembe ya tshi traina dzi pilot dza vhone ngei so ndi makhuwa vhunzhi havho nga tshiḽa tshifhinga vho makhuwa fhedza u tshi swika a no pfhi arali ni sa khou tou pfhesa nga Tshivenḓa vha ḓo ni ḓologela nga tshikhuwa nga Tshivenḓa arali sa khou tou pfhesa tshikhuwa so and u vha u khou shuma dzi term dza aviation ndi ntswa kha iwe zwi khou amba zwa ri English yau that's why dziṅwe dza dzi requirement ndi dzo ri nga nnḓa u vha na maths na science na English yau i tou vha i good ngori u tshi khou amba nae traffic controller fa sa tsumbo a tshi khou fha instruction uri kha vha fly vha tshela ngei kha vha arali vha ita zwithu zwone ndi hafho hune vha fhedza vho ita khombo muyani and wa wana uri vha khou dzhia matshilo a vhathu so ndi zwithu zwine u vha u khou testiwa zwone zwezwi u tshi kha ḓi tou thoma u pfha na u vhona zwa uri wo guma gai nga tshikhuwa so i vha i challenge khulu uri ri tshi bva zwikoloni zwa mahayani ri tshi khou ya ngei u tou swika hafhaḽa a u no pfhi u na second chance u vha u khou fha chance nthihi and then wa kona u ita zwine wa tea u vha u khou ita zwone. Ndi khou pfha ndi khou tamesa u ḓivha nga dzi terminologies dza hone dzine dza shumisiwa hangei kha aviation dzi terminology ḓe ari sokou tsumba arali air traffic control ndi auto ine vha vha fhasi vha vha khou ri fha ndi nga ri mini vha khou ri fha nḓila vha khou ri sumbedza uri u bva hafho ya gai flying kha height ifhio tshipidi tshifhio and then reporta ni tshi swika gai so hune dzi terminology dzine arali ndi khou dzi amba ḓo dzi amba nga tshikhuwa sa tsumba arali vha khou amba zwa okay you must report 10,000 feet when you're passing over Thohoyandou for tsumba arali sikho ri khou bva Zimbabwe kama zwi tshi swika over Thohoyandou you must remember to report vha khou zwona u vhona zwithu zwinzhi zwo fhambananaho nga hetsho tshifhinga u khou tea u vha u khou ḓivha na aeroplane ya khou i fhufhisa the weather type dza makole dzine ra ṱangana nadzo hangei uri arali ndi tshi khou ya hune nda khou ya hone a makole a so a ḓo mpha problem ifhio maṅwe a vha turbulent a ita uri aircraft i vhe violent tshiṅwe tshifhinga ende zwa ita uri vhaṋameli vha sa vhe comfortable so huna zwithu zwinzhi zwine ra zwi guda dzi subject edzi dzine ra dzi ita dzi vha dzo katela hezwo zwithu zwoṱhe ende u vha khou zwi ita nga tshifhinga tshiṱuku nga maanḓa. Ndi tshifhinga tshingafhani? Nṋe tshifhinga tsha musi ri tshi thoma ndo thoma nga dzi 1 dza May 2001 ndo ri zwavhuḓi ḓi vha vhofha ṅwedzi u khou tea u vha wo ita kha license ya thoma so maybe ndi thome kha license edzi dza u flya hu na pilot ya thoma ine ya vhidzwa upfhi student pilot license u i wana hanefha u tshi thoma ya vho solo flight u tshi khou thoma ya vhoṱhe ha vha na license ino vhidzwa upfhi private pilot license na tshifhinga tsha vhoriṋe na tea wana ino ita 45 hours in the air flying zwa zwino I think ino vha 50 or 55 u bva hafho wa kona u thoma license ine ya vhidzwa upfhi commercial pilot license ine ya vha uri then u tshi fhedza yo no tea u wana about 200 hours u bva hafho ndi hone wa kona u ya u ṱoḓa mushumo kha dzi airline dzo fhambananaho kana kha dzi khamphani dzo fhambananaho dzine ha vha uri u nga kona u wana hone mushumo. Ndi khou tama u ḓivha uri kha vhutshilo havho ha ḓuvha na ḓuvha musi vha tshi khou vuwa vha tshi ya mushumoni ḓuvha ḽavho ḽi vha ḽo tou itisa hani vha vuwa vha ita mini u swikela musi vha tshi fhufha vha dovha fuvhatsa? Zwa vha uri nṋe wa sedza zwi tsonga zwa hanefha hu vha u khou shuma planning nga maanḓa so zwi khou zwa ri nṋe arali khou ḓivha zwa uri matshelo ndi khou takuwa sa tsumba ndi khou takuwa Lanseria airport ndi khou ya Bloemfontein so zwi khou ndi khou ḓivha ndi khou takuwa nga tshifhinga ḓe ndi khou takuwa nga aeroplane ifhio na vhathu vhangana so zwi khou amba zwa ri u bva hafho nṋe ndi ḓo ita mini ndi ḓo dzudzanya na vhathu vha ofisini uri okay ndi khou humbela uri vha ntshelele mapfura mangafhani ndi jet fuel ine ra shumisa yone kha dzi helicopter dza vhoriṋe no na avgas na jet fuel so zwi khou amba zwa ri u tea u ita flight planning okay trip yo bva Lanseria ya Bloemfontein ndi distance ngafhani zwi khou amba uri arali ndi khou flya nga tshipidi tsha so that's why zwi nyaga maths na science zwine ya kona u ḓivha zwa uri okay arali distance i so ndi khou flya tshipidi tsha so zwi ḓo ndzhiela tshikhala tshingafhani wa ṅwala fhasi okay arali fuel rate burn rate ya airplane heyi
so much swika musi ndo ṱoḓa ḓa fuel ngafhani. So then ndi ḓuvha ḽo before u tshi fhufha nga matshelo swika musi uri u tshi vuwa u vha u tshi vho ḓivha zwa uri u khou itea mini. Swika nga tshifhinga ḓe mushumoni arali khou takuwa nga 9 u ḓo ḓi swika an hour before wa saina dzi bammbiri dzine dza vha ofisini wa dzhia bag wa ṱuwa aeroplane wa swika wa ṱola aeroplane uri vho shela zwiḽa zwe nda humbela zwone mulovha na ina oil yo lugaho na zwoṱhe zwo fhelela na zwine nda khou tea u ṱuwa nazwo. U bva hafho then vha kona u ṱanganedza vhaṋameli vhavho, then u bva hafho vha start helicopter vha require of course arali vha lanceria kana vhaṅwe na vhaṅwe vha ḓo ḓi thoma vha amba na traffic controller a kona u vha clear u ya nga hune vha khongo ya hone. Izwi zwi khou amba uri arali vha tshi khou tea u fhufha kha musi nga uri ya vhuṱahe nga matsheloni a hu no ri vha ri vha ni khou mvumisela hafho ndi khou ḓa nga u ṱavhanya vha khou gidima. Tshiṅwe tshifhinga riṋe ro rali thi zwino vho ravele navho vha songo thetshelesa. Tshiṅwe tshifhinga riṋe ri a ri kha musi wo lengiswa nga zwithu zwa u lengisa u gidima u fara na zwienda u gidima vha ni khou ntambela mini hafho ndi khou ḓa zwino wa swika u dzula nṱha tshitulo wa isa phanḓa wa thetshelesa vha nga zwifhio zwipfa zwo ri na miṅwe mishumoni minzhi yo ngo fhambana. Ndi khou amba uri wa ḓi lenga vho nga zwino na zwiḽa riṋe vha dzi make up uri vha ri kha ḓi ḓola dzi lipstick ri kha ḓi nanga uri lipstick ifhio. Afha vho sa mureili wa bupo a hu no ri vha ḓo ri Jones ḓo no mvumisela hafho ndi khou gidima zwino ndi khou ḓa. Na luthihi hezwo a zwi konadzei. Vha sedzai tshifhinga tshi important nga maanḓa. Ndi nga vha fha sa tsumbo arali flight yavho vha tshi khou takuwa wa ri Tambo vha tshi khou ya Cape Town kana Durban tshi khou takuwa nga 8 vhone hafha songo swika ya ṱuwa a i vha email. So tshifhinga ndi tshithu tshine ya vha uri tshi important nga maanḓa and wa tou sedzai a si kha aviation fhedzi na kha vhutshilo in life. So tshifhinga arali khou pfhi tshikolo dzhena nga 7 u tea u swika nga tshifhinga zwi leludza na zwithu. Vha khou zwi vhona u swika u tshi khou gidima ḓuvha ḽawe ḽi mbo ḓi thoma a ḽi ḽa thoma zwavhuḓi na luthihi mara wa swika nga tshifhinga wa kona u sedza na zwo ri okay ndi khou takuwa na nnyi ndi khou ṱuwa na nnyi bammbiri dzanga dzo fhelela na ndi hafho hune wa fhedza wo ita maybe dzi khakho kana phoso vha khou zwi wana. So u tea u swika nga tshifhinga tshi important nga maanḓa tshifhinga a hu no uri ndi nga amba uri Miss P ndi khou humbula uri ni vhe ni khou nsiṱaṱela ndi ḓo swika nda hone khou idle ndi ḓo tou dzhena nda ṱuwa na vhaṋameli vha nga tshiwa uri yo siṱaṱiwa nga uḽa i khou pfufhiswa nga uḽa vha nga tsa vha ḓilaya. Hezwi fhedzi zwi nkhumisela fhethu hafha hune tshiṅwe tshifhinga ri sokou tou vhona u nga ri tshine tsha vha tshi khou ṱoḓea vhutshiloni ndi mabambiri uri ri kone u shuma mushumo mugede. Ra hangwa u lavhelesa uri afha kha nṋe sa muthu hu vha hu khou ṱoḓea mini zwine tshiṅwe tshifhinga ri a fanela u zwi ita kha kutshilele kwashu kwa ḓuvha na ḓuvha vha amba mafhungo a tshifhinga. Ndi zwifhio zwiṅwe zwithu zwine vha nga ri sa mureili wa bupo ndi vhona u nga ri kha vhutshilo hanga ndi a fanela uri ndi zwi tevhedzele zwine naho ndi songo tou vhudziwa nga hangei tshikoloni uri hezwi zwi fanela u vha zwi khou tshimbila ngei nḓila kha vhutshilo havho ndi fanela u zwi ita. Arali vho zwi pfa ndi tshi thoma nyana ndo ḓi amba mafhungo uri hezwi zwithu zwi tea u vha zwi kha iwe a zwi nga ḓi nga muṅwe muthu vhone vhaṋe arali vha si na ndi nga zwi vhidza nga tshikhuwa ndi nga ri self discipline hu tshi pfhi charity begins at home zwi vha zwi khou amba zwithu zwinzhi vha khou zwi vhona. So arali vhone vhaṋe vha songo dzudzanyea vha ḓo ya vha dzudzanya hani zwiṅwe zwithu zwa vhaṅwe vhathu vha khou zwi vhona. So zwi thoma henefho and ndi vhona nga ndi dzi role dzine kanzhi dzi tea u tambiwa nga vhabebi uri vhana ri khou ḓi alusa hanengei mahayani ri tea u alusa vhana vha vho riṋe ri khou ḓivha zwa uri mini ri khou alusa vharangaphanḓa vha matshelo ri khou alusa madokotela a matshelo ri khou alusa dzi pilot dza matshelo. So huṅwe wa sedzai vhabebi vho litshedza vhana nga nḓila ine u tshi sedza arali wa nga vhusa kana wapfa vha tshi khou amba u ḓo ḓi pfa khou amba uri a fha soni a yeṱhe vha khou zwi wana. So zwavho uri vhaswa vha khou sokou namba vha tshi wela mulindini vha tshi ya ende na kha tshifhinga tshine ra khou tshila khatsho zwino competition arali nṋe ndo vhona Miss P o renga tshigede nṋe nda sedza Miss P nda wana ndi tshi vhona unga a tshi ngo mu fanela na nṋe nda gidimana nda tshi renga ndi si khou tshi ṱoḓa ndi zwine vhaswa vha khou ṱangana nazwo ano maḓuvha. So discipline vha khou zwi wana na uri iwe muṋe u tea u vha khou ḓivha zwine wa khou ṱoḓa zwone. Heila career is very very disciplined in such a way that ndi tshi nga humela murahu nyana vho ri discipline nga nḓila ine ṅwaha muṅwe na muṅwe vha tea u vha khou ita dzi aviation medicals ndo vha tea u vha khou ṱoliwa nḓevhe maṱo mbilu lungs your blood in general. You must also be malofha physically malofha na mafhafhu you must be physically fit. So arali khou shumisa zwidzidzivhadzi zwi khou bva malofhani u tshi swika hangei vha vhudza zwa ri nga si tsha kona uri ri bvele phanḓa na vhone vha khou zwi vhona. So and arali medical wa i feila ngori vha khou ita every year
arali wa faila dzi medical examination zwi kwamba zwo ri no fhufha a kona u fhufha arali sa dzumbo ava vhona arali vhone vha tshi khou pfha upfi pilot no na khou fly ngai una ndi kwamba uri ha to vha fit uri anga vha swikisa hune vha khou ya hone vha nga namela vhone aeroplane vha nga si namela so zwino una body na vhidzo Civil Aviation Authority ina vha ri vha khou monitor hezwo zwithu tsini nga maanḓa so muthu ene muṋe ha ngo tea to khadiwa vho sa zwifuwo so ndi muthu zwi to bva kha muthu ene muṋe uri nṋe ndo rali arali ndi tshi zwiḓivha zwine nda khou ṱoḓa zwone zwi kwamba uri kutshilele kwanga kha ku anane na zwine nda khou ṱoḓa ita zwone kha ri lavhelese licensing yo thoma uri ri kone u tshimbila na vhathu vhane kha musi vha tamo ḽi tevheleli buḓo u bva tshikoloni khezwiḽa zwi dzhia miṅwaha mingana uri vha kone u wana heyo license yo thoma nahone vha funela u vha vho fhufha lwa awara ngana u tori vha kone u ḓiwana kha musi vha tshi khou swikelela hune vha wana license yo thoma ya zwi tshiṅwe tshifhinga zwi nga tshikolo u bva kha tshikolo tshiṅwe ya kha tshiṅwe so fhedzi ndi nga fanyisa ngori nṋe nga tshifhinga tsha vhoriṋe ri tshi thoma student pilot license okay ḓuvha ḽiṅwe thoma u tshi to swika ṋasi matshelo vhane vha vha khou dzhena aeroplane na ine a vha khou vha gudisa u vho dzula ngafho u vha khou vha yo to thoma flight i vhidzwa upfi introduction flight vha ḓo zwo ri vhunzhi ha vhoriṋe a ri thu vhe ra muyani wa to thoma so vha ḓi vha khou ri sumbedza uri okay for ṋamusi so kona u dzula vha ni vhudzisa uri no vhe na flyer na dzulani ni sedza zwo ri vha khou itea mini and then vha ḓi ita zwine vha ita zwone vha sumbedza vha farisa nyana uri okay a ri fly nyana ndi ni sumbedza uri yani kha left yani kha right no to pfha uri aeroplane i fhufha hani ḓuvha ḽa vhuvhili zwino u vha tshi khou thoma u dzhenelela kha dzi exercise dzo fhambananaho dzine aeroplane ya ita dzone vha vha songo tshuwa ḓuvha ḽo thoma ngo nda songo vhuya nda tshiwana luthihi ndi kha ḓi tou zwihumbula ri tshi khou takuwa Port Alfred ri tshi khou ya saini dza East London ya i sokou vha dakalo instead of uri ndi tshuwe yo vha dakalo ro okay zwiḽa zwithu zwe nda ndi khou zwi ṱoḓa u bva vhuṱukuni hangai ṋamusi ndo swika fhaḽa fhethu so ṋamusi ndi tshi vhuya thi ngo vhuya nda pfha ndi tshi nga ndi a timatima uri hei afha ndi tonga thi hone ndi sina ndavha uri vhathu vhe nda ri khou gudiswa ngavho vha vha khou nyaga zwithu zwingafhani ngori dzedzi u bva hafho u tshi tou lenda futhi u vha khou ya kilasini hu na dzi examinations dzine dza tea u ṅwaliwa dzine vha uri pass mark ine vha 75% zwi vha zwo ṅwalelwa na luthihi vha wana 70% vho faila ende vha fhiwa chance luraru so lwa vhuvhili vha vha chance lwa vhuraru vha vha vhudza zwa rai ra vha fha chance so vhone vho baleliwa so u to zwi pfha zwori vha vho sedza mini uri a ri nga ḓo vha na pilot dzine a vha uri vha ḓo swika vha wisa vhathu zwi kwamba zwori u tea u vha khou ḓivha tshiṅwe na tshiṅwe u bva kilasini na u ya bufhoni so dzi pass mark dza ndi zwavhuḓi u ḓo tea u vha khou wana distinction kha tshiṅwe na tshiṅwe hafha kha dziṅwe khoso u fana na dzenedzi dzine riṋe ro dzi itaho dza vho marketing ri tshimbila nga upfi hu na dzi semester hu na module ṅwaha miṅwaha miraru khou kona u wana degree afha ndi miṅwaha mingana okay arthur samusi na ḓi ngo ṱalutshedza student pilot license vha tshi thoma vha i wana musi vha tshi ya solo flight vha wana student pilot license to bva kha vhone kanzhi it's about 10 hours i tshi ri 10 hours of flying vha tea vha vhone vha kha luvhilo lune vhaṅwe vha dzhia u fhira vhaṅwe vha dzhia less so arali tshi khou 10-15 hours vha tea vhone vha tshi khou thoma ya solo flight vha tshi ya solo flight vha swika vha wana license yo thoma ine vhidzwa student pilot license u bva hafho then vha tea u fhufha na instructor tshi khou vha sumbedza zwo fhambananaho no ya solo in between until vha tshi swika arali 50 hours vha tshi swika 50 hours vha swika vha testiwa kha license ya vhuvhili ine ya vhidzwa upfi private pilot license u bva hafho vha thoma license ine ya vhidzwa upfi commercial pilot license license i vha yo thoma u gudisa zwino na u fhufha vhusiku na u fhufha kha makole u tshi khou shumisa dzi instrument fhedzi u songo sedza nga nnḓa ngori kha private pilot license zwine ra ri tshi ita zwone ri vha ri khou flya ro sedza nnḓa ri khou kona u vhona uri okay loisi khefhaḽa thondo khefhaḽa zwi kwamba uri polokwane ḓo vha yange ri khou gudiswa no u navigate nga mapa ngori ra sa shumise dzi GPS dzi aeroplane dza ano maḓuvha dzone vha so advance dzina dzi map dzina dzi GPS ya dzine arali na vhone vha tshi khou bva off course ya vha vhudza uri no kha vha turn right ngoralo vha dovha vha thuswa futhi nga traffic controller ine ya vha a fhasi wa vha khou kona u vha vhona uri vha gai then vha tshi fhedza vha tshi qualify vha testiwa vha swika vha wana commercial pilot license ndi ngari zwi bva kha muthu
a hu no pfi hu na semester arali vhone vha na tshelede kana vha wana sponsorship Ṋamusi a pfi vha khou thoma matshelo vha ita license yavho swika vha tshi fhedza. Nṋe ndi khou humbula ndi tshi wana private pilot license yanga nga 2001 havho dzi 16 dza June, it was youth day, vhaṅwe vha tshi khou pambelela youth day nṋe ro vha ri busy ri khou ita dzi training ri khou fly Christmas New Year u ḓivha u khou fly and zwi ḓivha zwi khou gudisa uri u zwi ḓivha zwa uri sa pilot a u tou vha na ḓuvha ḽa ḓo pfi Ṋamusi ndi off, u a ḓivha na off mara arali ku pfi Christmas na New Year vhathu vha badela vha tshi khou nga London vhaṅwe dzi holiday ni u khou tea u vha wone mushumoni arali si off. Yeah, so commercial pilot license kanzhi dzhia ndi nga ri ṅwaha and half 18 months, so maybe up to 2 years. So to ṱangana na ile license yo thoma. Yeah, ndi dzi vha dzi stages zwo fhambananaho ubva kha student pilot license, private pilot license, commercial pilot license. So zwi a dzhia u thoma kha ṅwaha ya phanḓa arali vha khou zwi ita full time. Vhaṅwe vha zwi ita vha si khou zwi ita full time, nṋe ndi a shuma, okay ndi ḓo zwi ita nga dzi weekend, zwi khou amba uri mini zwi ḓo lenga mara arali vha tshi khou ngo fhedza ngo ṱavhanya vha khou tou vuwa ḓuvha na ḓuvha nga matsheloni Monday to Friday tshiṅwe tshifhinga na nga Saturday vha khou fly. Khaedu dzi funa vha dzi hone hafha fhethu u tou fana na mushumo muṅwe na muṅwe, ndi dzifhio dziṅwe dza dzi khaedu khamusi dzine dza vha hone musi u mureili wa bufho? U mureili wa bufho khaedu dzine ra vha nadzo kanzhi vha i weather. Nṋe ra ṱangana na weather ine tshiṅwe tshifhinga ri kombetshedza uri mini ri tou i mona nga murahu ngori hune ra kha hone hu na dzi lightning na dzi thunderstorm dzine tshiṅwe tshifhinga dzi yarwa aeroplane and arali dzo rwa aeroplane zwi khou amba zwa uri mini vha wana uri dzi radio system dzine ra communicate nadzo na traffic controller dzi a faila, so zwi khou amba zwa uri u tshi swika hafha ḽo tea u khou ḓivha. That's why zwi thoma on the ground classini vha tshi vha khou gudisa uri makole so avoideni a so yani nga nṱha kana nga matungo kana haya ni nga pfuka nga vhukati. Ndi dziṅwe dza challenge dzine ra ṱangana nadzo, so zwino a vha vhone arali vhone vho zwi ḓivha zwa uri okay ndi khou shumisa 400 liters kana 1000 liters for tsumbo ya jet fuel, vha tshi ṱangana na heiḽa weather zwi khou amba uri vha khou fly longa and vhana vhathu nga vhene nga murahu vhane vha uri vha khou tea vha khou mithini yo fhambananaho vha khou tea u lenda nga tshifhinga, ri a kombetshedza u divert ri sa ya fhira ri khou tea u lenda hone. Ndi dziṅwe dza dzi challenge and zwino zwi khou amba ri khou tea u ṱalutshedza mini vhaṋameli vhane ra vha navho nga murahu so ri nga si a ri khou ya Durban ra ri khou ya Pietermaritzburg ri nga si ya lenda Pietermaritzburg ri ḓo fhedza ro no lenda Durban ngori Pietermaritzburg weather si yavhuḓi. Ndi dziṅwe dza challenges dzine ra ṱangana nadzo nga maanḓa, so na dzi issue dzine a vha uri ri a ṱangana nadzo zwezwi zwi tshi khou ḓifhufha u muyani wa sokou thoma u vhona dzi light dzo fhambananaho nga ngomu, tshiṅwe tshi khou feila zwiṅwe ri a zwi riseta zwezwo ri khou fhufha. Kanzhi ri sa ri tshi vhudza vhaṋameli zwi khou amba zwa uri vha ro zama zwinzhi zwo fhambananaho, heyi problem i tou nga i khou ṱuwa ri vha ṱalutshedze riṋe nga vha ri khou tou funga ri havha khou tou ṱoḓa ri tshuwisa havha u fana na musi u tshi khou reila goloi ra zwi ḓivha uri ndi mini zwine ra fanela u zwi ita u itela uri ri songo ḓiwana ri khomboni ya goloi, ra vhudzwa upfhi ni ambare banda ḽanu zwigede na zwithu zwinzhi zwo yaho nga u fhambana. Afha musi vha tshi khou fhufha ndi mini tshine tsha nga ita uri hu vhe na khombo? Ngati zwine zwa nga ita uri ndi vhe na khombo kanzhi u vha dzi pilot error. Okay. Yeah, tshiṅwe tshifhinga u tshi sedza hedziḽa dzi instrument dzine dza vha nga ngomu dzo ḓalesa u tea u dzi pfhesesa nga u ṱavhanya, ndi u tea u ḓivha zwa uri arali i khou ita zwo ndi tea uri ndi i koreke nga nḓila yo tou itisaniho and ndi nga tou shumisa ipfhi ḽa tshikhuwa ḽa uri you must read it properly. So tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe vha i sedza vha ita zwa opposite. Sa tsumbo arali aircraft ina engine mbili ro no zwi vhona fhethu hunzhi hune heiḽa engine yo feila u swika mureki u tea u shutiwa down, wa wana uri pilot a mbo ḓi ita error mbo ḓi shutter down engine ine ya vha uri mini i khou shuma, so zwi khou amba zwa uri engine dzoṱhe dzo dzima zwino nga tshetsho tshifhinga. Arali u nṱha ngei wa vha na opportunity to restart in the air, mara kanzhi riṋe nga helicopter ri vha ri fhasi lune a ri na tshifhinga tsho ri nga restart helicopter, ri khou tou ita emergency landing. Zwi hone zwo ri a ṱangana nazwo. Tshilisi wa Phalaphala FM Ṋamusi Rodigeda na mureili wa bufho khevela ndi Vho Fhatuwani Mudau vhane ri kha ḓi vha navho swika zwi ḓo vha ya vhuṱahe. Vhone vho tendelwa uri vha vhe tshipiḓa tsha mbekanya mishumo kha vha rumele mbudziso dzavho vha shumise X Phalaphala FM ri na misi yoṱhe kana vha ye kha Facebook vha ṱoḓe Phalaphala FM ri na misi yoṱhe ri live kha YouTube na kha Facebook. Kha vhathu vhane vha vhori kha musi u shuma zwiṅwe zwithu fana na nṋe ndo rali ndi muhashi uri na nṋe ndi vha ndo tendelwa uri ndi nga ḓi khona nda ri hai arali ndi na maths na science wenda u ita kha murole wa
grade ya vhufumi na vhuvhili ndo tendela uri na nṋe ndi mbo ḓi khona ndi ri haya zwa zwino ndi khou ṱoḓa u reila mabufho havha hone ndi vhanzhi vhunzhi havho vho thoma vha khou shuma kha dzi khamphani dzo fhambanaho vhaṅwe vho ita law zwikoloni vhaṅwe vho ita dzi chartered accountant vhaṅwe vho ita dzi computer science zwikoloni vha khou shuma vha khou shuma hone so vha pfa vha na dzangalelo ḽo vha pilot fhedziha u tshi o thoma zwi amba zwori u khou tea u phasa dzi medical examination dzine dzi amba dzine dzo thoma dzi vha dzi strict nga maanḓa ngori i vha i entry yau so dzi lungs dzi tea dzi khou shuma zwavhuḓi mbilu i tea u khou shuma zwavhuḓi na iwe u tea u physically active u tea u tshi kona zwithu zwoṱhe zwine vha uri zwi a ṱoḓea kha u fhufhisa aeroplane a si u fhufhisa aeroplane fhedzi hu na zwithu zwinzhi zwino ḓa zwine wa ṱangana nazwo that's why vha tshi kona u vhona zwori u a kona u konḓelela tshikhala tshilapfhu na u a kona u shuma under pressure na u a kona u reila aeroplane wa vha u khou amba na traffic controller wa vha u khou kona u sedza uri dzi gauge dzau dzoṱhe nga ngomu dzi khou shuma zwone na musi ri tshi khou reila riṋe fhano ri na code 8 havha na code 10 havha na code 14 afha kha mabufho hu na tshaka dza mabufho dzine musi muthu a tshi dzhia license apfhi u ḓo reila bufho eḽi fhedzi u ḓo reila bufho eḽi fhedzi kana license ndi nthihi i reila tshiṅwe na tshiṅwe tshine muthu a nga kona u ḓiwana khou kona u reila tshone aeroplane vha trainiwa ngayo vhone vha na license nayo vha reila iyo aeroplane fhedzi so zwi amba zwari arali vhone vha tshi khou ngori okay ndi khou bva kha iyo aeroplane ndi khou ngo yo reila iyo aeroplane vha khou tea u thoma fhasi vha ita mini training yayo vha tea u trainiwa vha sumbedza zwopfi okay heyi aeroplane hu na emergency i shuma so ari thome fhasi pre-flight u sedza around before vha tshi ṋamela thanga yayo ndi ngafhani i a kona u vha fhufhisa tshikhala tshingafhani vha dzhena nga ngomu na mugudisi na ḓo vha khou vha gudisa vha takuwa vha sumbedza zwori okay i shuma so na so na so arali hu na emergency vha shumani na emergency ine ya vha uri i nga vha i khou bvelela tshifhinga tsha musi vha tshi khou flya so vha tea u guda zwoṱhe zwine arali hola a siho vhone vha ḓo kona u ita zwoṱhe zwine zwo teaho uri aeroplane vhuye fhasi i lende fhasi safely vhone sa Mudau vha reila bufho ḽo tou itisaho license yavho i reila bufho ḽifhio nṋe zwa zwino ndi nga amba uri ndi fhufhisa dzi ndo thoma nga aeroplane ndi tshi thoma tshifhinga tsha musi ndi tshi thoma 2001 nda litsha aeroplane nda thoma helicopters nga 2004 so ubva 2004 swika zwino ndi vha ndi khou fhufhisa dzi helicopter fhedzi so zwa zwino ndi na helicopter dza 15 kha license yanga so zwi amba zwori u tshi thoma u vha u khou thoma nga zwezwo zwo ita license u thoma wa kona ya kha tshaka edzo dzo fhambanana dza dzi aeroplane license ndi ḓivha ndi khou amba dzi license ndi nga dzi student pilot license private pilot license commercial pilot license havha na license yo fhedza ine ya vha uri i vhidzwa upfi airline pilot license so heyo wa ḓi tou itavho tshiṅwe tshifhinga zwi a bva kha dzi khamphani dzine wa khou shuma khadzo kana iwe wa ḓi tou itavho u tshi khou nyaga uri nḓivho yau i ṱanḓavhuwe so u bva hafho then wo no vha na dzi license yo arali sokou ri u na commercial pilot license then wa kona u ita dzi tshaka dzo fhambanana dza edzo dzi helicopter hu na tshifhinga tshine musi wo nanga buḓo ngauri u khou tou ḽi funa wari wo no shuma khaḽo wari hei mara ri khou lavhelesa zwithu zwoṱhe nga vha masheleni wari khamusi wo funa ndo sokou tou ya kha honovhuḽa vhudokotela he vha vha tshi khou amba hone hayani vhone vha afho hune vha vha hone na musi vho no fhedza miṅwaha ya 24 vha kha heyi nḓowetshumo vha nga ri ndi nḓowetshumo ḓe ndi nḓowetshumo ine ya vha uri i ita uri muthu a dzule a discipline tshifhinga tshoṱhe zwine nda zwi funela zwone i ita uri muthu a dzule a tshi khou ḓi fara zwavhuḓi tshifhinga tshoṱhe so na ṋamusi vho samusi vho ḓi amba miṅwaha ya 24 ḓuvha na ḓuvha ndi tshi ṋamela ndi sokou pfa nga ndi ḓuvha ḽo thoma a thi vhi nda vhona hu na iṅwe career ine nda nga litsha zwa u fhufha nda ya nda ita yone ṋamusi ndo ḓi guda zwo fhambananaho vhukati zwa musi ndi tshi khou fhufha ndo ḓi ita dzi degree nda ḓi ita zwiṅwe zwo fhambananaho zwine a zwi yelana zwine nda khou ita zwone mara still ndi tshi vuwa ndi vha ndi khou zwi pfa zwa uri buḓo ḽanga ndi ḽo fhufha na ṋamusi ndi kha ḓi fhufha ende ndi kha ḓi vhona nḓila i kha ḓi vha ndapfu nga maanḓa yo fhufha zwi amba zwori vho takala kha mushumo wavho na uri arali a nga pfhi matshelo u khou phakhiwa dzi certificate kana dzi degree dza vhudokotela vhone vha ḓo ri hayi pfukani vheiwe na a ndi humele murahu nyana hezwo zwithu ngo arali u si discipline u si na passion ya zwine wa khou ita zwone
zwi a ṱavhanya zwa bora wa ṱavhanya wa bva khazwo. Ndi izwo zwine nda khou amba zwone uri vhunzhi ha vhaswa dziṅwe dzi career vho dzi dzhia ngori havho yone yo salaho available dziṅwe dzoṱhe dzo ḓala a ḓivhi zwo ra enroll mini a sa i dzhie ngori vha khou i funa. So heḽi buḓo ndo ḓi tou ḽi funa ndi kha ḓi tou vha primary na ṋamusi arali u tshi khou pfhi a ri ite zwo fhambananaho na zwine nda khou ita zwone havhaḽa vha khou phaka dzi degree ndi a vha litshi nṋe nda bvela phanḓa na u nga maanḓesa arali zwi songo leluwa hayani uri u ḓi wana u tshi khou tendeliwa kana u tshi khou kona u wana hetsho tshikhala tsho uri u ḓi wana u tshi khou ya u gudela heḽo buḓo. Zwino khezwiḽavho ya Eastern Cape vha shuma nga maanḓesa vha vha na u ḓifunga ḓuvha ḽe vha wana ḽaisentsi musi vha tshi founela hayani u vha ṱalutshedza uri ndo i wana ngauri ndi khou sokou tou humbula muhumbuloni wanga uri ndi zwone vho tenda fhedzi vha ḓivha vho lindela uri ha nga tou itea zwiṅwe zwithu fhedzi u ḓo humbudziwa zwiḽa zwithu ḓuvha na ḓuvha uri ndo vha ndi songo amba na zwa vhudokotela ho vha hu fhufha ha mini o. Ya zwone ndi zwone arali zwo thoma ndi tshi u fhufha woṱhe ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine wa vhuya wa tendelwa uri u takuwe woṱhe zwi khou amba zwo ri na oḽa vha khou gudisa wa themba zwo ri u ḓo fhufha wa takuwa wa dovha wa vhuya safely. So ndi tshi vha vhudza uri ṋamusi ndo ita solo flight vha sokou pfha vha sa zwi pfhesesi uri solo flight ndi mini nda ri no ndo fhufha ndi ndoṱhe nda dovha nda vhuya vha ri na fhufha ndi noṱhe ine na dovha na vhuya nda ri ee nda ḓi zwi vhona zwezwi ndi tshi khou ḓi bvela phanḓa ndi tshi khou fhedzisa licence nda ri ndi tshi wana commercial pilot license nda ndo no pfuluwa Port Alfred nda ndo no vha Durban kha tshiṅwe tshikolo Durban North Virginia Airport ndi tshi khou ita training ya helicopter ngei nda vhona uri vhathu ri vha tou ḓa Durban vha ḓa Durban ndi khou humbula mukomana wanga vho ḓa na murathu wanga na mme yanga vho ḓi ḓa. So nda swika hafhaḽa nda ri helicopter ra khou ṱuwa ṋamusi kha iḽa arto vha ri khou ṱuwa ro tou rali na nda ri ee vha ṋamela nda ita zwine nda khou ita zwone nda starta and then u bva hafho nda tshi vho tou fhedzisa zwavhuḓi nda starta ra takuwa ri Durban ro ḓi ya site dzavho Durban henengei vho Moses Mabido henengei fhasi ra dovha ra huma ra ila nṱha site dzavho Mhlanga ndi khou humbula King Shaka ya sathu vha hone nga hetshiḽa tshifhinga havho hune nṋe ra guda hone u fhufha nda ḓivha ise henengei nda ḓivha sumbedza zwine ra ita zwone zwo ri khou traina u bva hafho ra vhuya ra ḓa ra lenda Virginia u bva hafho a vhongo tsha dovha vha na mbudziso na musi ndi tshi khou amba zwo uri ndo fhedza wow nice well done vha vhone to ḓivhonela nga havho maṱo a si zwithu zwine wa tshi nga zwi compare nga iḽa tshifhinga u fana musi ṅwana a tshi khou founela uri ndo graduate ndo phasa ndi na degree zwo ḓowelea hezwiḽa vha sa khou pfha vha sa pfhesesi uri hani wa zwi itisani. So ndo tou zwi vhona zwo uri ndi khwine ndi tshi tou vha dzhia vha tou ḓa vha tou vhona uri ri tshi khou fhufha ri vha ri khou ita so and then ri tshi vha ri tshi ḓa ri tshi lenda u itea so. Fhedzi kha vhabebi vhashu zwi vha zwi sathu eḓana ngauri vho nyawa nga hafha vha funa u mu vhona u funa u vhoniwa khathu uri o vhuya ende u khou fhufha nga maphupho 2009 ḽi a swika khezwiḽa ndi helicopter ḽi a swika helicopter hafhaḽani mudavhini wa Vhulaudzi. Ndi tshifhinga tshe nda ri khou shuma Polokwane and then ra vha ri khou tou ya Messina so wa sedza ra tshi khou takuwa u bva Polokwane u tshi khou ya Messina u ḓo vha khou pfhuka hanefhaḽa tsini hayani nda zwi pfha uri no irini ndi nda founela hayani nda vhudza uri ri khou ya Messina nasi ḓo fhira ndi tshi vha lumelisa ri ḓo pfhuka hanefho mudavhini wa Vhulaudzi and then ra takuwa Polokwane ri tshi swika ra wana vhathu vho no swika vhe vha khou zwi ḓivha vhavho vhathu vha hayani. Unfortunately nga hetsho tshifhinga ro zwi ita tshikolo tshi kha ḓi tou bva dzhena nga nṱha bada ndi Mudzinga primary school nga hafha nga fhasi bada ndi Vhulaudzi high school ro ri tshi lenda mudavhini hafhaḽa havhaḽa vhathu vhoṱhe zwikolo zwoṱhe tsha mbo ḓi bva vhuvhili vha ḓa vha tshi khou gidima ngauri na robo helicopter vha khou manga uri afha fhethu hu khou itea mini. So ndi he vhathu vha thoma u zwi vhona vha thoma u zwi ḓivha vhaṅwe vha tshi ḓi tou zwi pfhavho zwi kule na vhathu lune ndi khou amba kha riṋe nge mahayani zwi kule na vhathu zwa zwi kule na vhathu ḽa tshifhinga zwa zwino zwi khou thoma vha tsini ngoralo zwa zwi kule na vhathu lune vha sokou pfhuza zwi nga itea zwezwo zwithu a zwiyo. So mara u tshi swika hafhaḽa wa lenda and then u bva hafho wa dovha takuwa ra kona u pfhukela Messina ya ḓi sala yo ḓivhavho ndi nga ri nga tshikhuwa talk of the town nga heḽo ḓuvha. Ndi khou lingedza u humbula uri vhathu vha vho ḓalelwa dakalo hani nga maanḓesa vhabebi hayani nga nṱhani ya uri zwino habe zwi amba uri vha dzula tsini vhoṱhe na muthu muṅwe na muṅwe o zwi vhona nga nnḓani ya hezwo
vho dovha vha ṋea fhulufhelo muṅwe ṅwana o no khou dzhena tshikolo tsha vhulaudzi uri a zwi ḓivhe zwo ri zwi a konadzea naho ri tshi ita ri tshi vhona u nga ri zwiṅwe zwithu ndi zwa makhuwa na riṋe zwo ri fanela na riṋe ri nga zwi ita ngauri ri vha ri tshi khou vhona ṱhuṱhuwedzo tsini hashu musi u tshi kona u vhona uri zwi a konadzea nga kha muthu ane wa uri u vha u tshi khou mu ḓivha uri hawe ndi hafha na iwe wa kona u zwi pfha uri na iwe u nga kona u takuwa wa ya wa zwi ita hezwo zwithu kana wa zwi shuma. Kha ri ḓo lavhelesa zwithu zwine khamusi u mutshudeni ṋamusi wa fanela u zwi ḓivha musi u kha lwendo lwau luri u kone u vha mureili wa mabufho zwine vhathu vhanzhi a vha zwi ambi zwine u tshi o sedza kha dzi Google nga si zwi wane ngori u tou fana na musi u muhashi a vha ambi zwithu zwoṱhe u ri u tshi lavhelesa uri mara vho siedza hezwi na hezwi. Sa zwiḽa zwe nda zwi amba ndi ḓi dovha nda amba zwezwiḽa zwa uri charity begins at home zwi thoma nga iwe muṋe kana vhabebi vhau vha ambisa hani na iwe arali iwe muṋe zwi siho kha iwe a huna u ḓivha u khou fana na u shela maḓi nṱha tombo. So ri si nga si tou amba ngo vha pilot fhedzi kha vhutshilo hu na dzi kherenzhi dzo fhambananaho ende zwi khou amba zwa uri iwe u tea u vha u khou ḓivha zwa uri u khou nyaga u ita mini u khou ngo bveledza mini kha vhutshilo. So zwi khou amba zwa uri u tea u shuma wo sedzana na buḓo ḽine wa khou ngo ita ḽone kana hune wa khou ngo ya hone. Zwikhukhulisi ndi zwinzhi zwa shangoni zwo fhambananaho zwine vhunzhi ha ano maḓuvha u ḓo wana muthu a tshi khou amba zwa nṋe nda ndi tshi nyaga u vha mutambi wa bola nṋe nda ndi tshi nyaga u vha pilot ndi a vha wana ene amba ri na nṋe zwo vha pilot nda ndi tshi zwi funa nda ndi tshi nyaga u vha dokotela. So a zwi ngo konadzea. So dzi challenges zwe dzi khou ḓi ḓa nṋe ndi vhona nga dzo tou nkhwaṱhisa tshoṱhe u fhirisa u ngwisa. So a huna fhethu hune a huna kha mushumo muṅwe na muṅwe arali vha dokotela vha tshi khou ya theatre vha ḓo zwa uri ndi khou tea u ita operation kha mulwadze vhabebi vhawe kana vha hawe vha khou ḓo zwa uri mini u khou tea u vhuya muthu o fula. Ndi challenge ndi vhuḓifhinduleli vhune ha vha mahaḓani avho arali vha balelwa vha na vhuḓifhinduleli kha vhone vhaṋe vha ḓo vha hani na vhuḓifhinduleli kha vhaṅwe vhathu. Kha khere yavho riṋe ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi a sesiwa arali vhone vha si na vhuḓifhinduleli vha ḓo vha hani na vhuḓifhinduleli na vhaṋameli vhane vha vha navho vhu responsibility. So arali vha kona u zwi vhona ngo ṱavhanya badi uri hei hafha ri tonga ri ḓo vhona khakhathi ende vha u thatha vha vhudza zwa uri no yo ita iṅwe career hafha nṋe ro arali vha khou sponsoriwa vha mbo ḓi khatha na dzi fees vha khou zwi wana. So discipline is very important kha vhutshilo hau ha aviation again hu si kha vhutshilo ha aviation fhedzi na kha iwe muṋe kha ḓuvha na ḓuvha. Vhone vha mureili wa bufho fhedzi a vha vuwi vha tshi ya airport ḓuvha na ḓuvha vha tshi khou yo reilela vhathu vhane vha vhori vha tshi khou ita zwine ra zwi vhidza uri ndi commercial vha vha tshi khou dovha hafhu vha vha na bindu ḽavho. Ndi mini tsho vha itaho uri vha dzhie tsheo ya uri a thi khou tou yela hangei fhedzi ndi khou ṱoḓa uri ndi vhe na bindu ḽanga nṋe muṋe? Zwezwi ndo no qualifya ndo no phasa ndi tshi vho shuma ndo ita dzi career guidance dzo fhambananaho ndi tshi vho tamba na vhana vha zwikolo mahayani ndo ḓa fhethu hunzhi ra ri tshi swika havhaḽa vhana tshikolo vha tshi vhudzisa dziṅwe mbudziso dzine wa tou dzi pfha uri na iwe muṋe dzi a u ṱuṱuwedza uri u ite zwino fhira zwo no zwi bveledzaho. Sa tsumbo vha tshi ḓi zwo ri okay ndi zwone zwino ni pilot mara nṋe ndi kho ngo ita pilot vhana tshikolo na tshine tsha nga gudisa uri muthu abe pilot khamphani edzi dzi khou oniwa nga vhatshena huna vhathu vha rema na abe uri ri tou approacha vhatshena zwi vha zwi ngo tou leluwa huna vhathu vha rema na vhene vho ri vha na zwezwi zwithu. So nṋe nda tou vhona uri hei azwa zwino zwi tou nga zwi khou fhelela kha u vha pilot fhedzi. Nga 2014 ndi hezwi ndi tshi dzula fhasi zwezwi ri khou ḓi ita dzi career ri tshi ya fhethu ho fhambanana ri tshi ya dzimbuso dzine ha vha uri ndi vha ndi khou dzi wana badi idzo. So nda zwi vhona uri okay riṋe ndi yo vha na bindu ḽa mini ḽa vhufhufhi ḽa aviation nda vula bindu ḽa aviation na vho ri zwa zwino arali vhana vha tshi khou ḓa vha ḓa vha vha khou vhona hune ra shumela hone ofisi dza vhoriṋe dzi helicopter dzine ra khou fhufhisa dzone ḓuvha na ḓuvha. So nṋe ndo rali ndi ḓivha ndi muhulwane kha vhaṅwe mushumoni vhene ha vha uri ri vha ri khou vha fha mishumo yo fhambananaho. Sa tsumbo matshelo iṅwe helicopter vha i khou ya huṅwe iṅwe i tshi khou ya huṅwe ngoralo zwi khou amba zwa uri nṋe ndi tea u vha ndo sedzana no managana na dzi pilot dzoṱhe dziḽa na dzi aeroplane dzoṱhe uri dzi serviceable na dzi ready for fhufha na vhathu vhane vha khou dzi lugisa vha khou ita mushumo wavho na zwa sa fhelela afho fhedzi zwi na vhuḓifhinduleli vhunzhi nyana ngori samusi ndo ḓi amba uri bodo ḽa vho riṋe ḽi managiwa nga Civil Aviation Authority
vha ḓa vha ita dzi audit vha ḓa vha ri ṱola uri zwithu zwa vho riṋe zwi ngonani na arali zwi si ngonani vha ḓa vha vala bindu iḽi vha khou zwi vhona. So ndi hafho zwine nda zwi vhona zwori na zwino ndi tshi vho ya ndi tshi vho amba na vhana vho fhambananaho vhaṅwe ndi ḓi tou vha dzhia tshifhingani tsho fhelaho nda vha isa nda vha sumbedza uri aeroplane dza vho riṋe khedzi hangare ya vho riṋe khedzi ofisi dza vho riṋe khedzi vha tou ḓivhonela vhone vhaṋe a vha uri zwino zwo sala kha vhone vhaṋe uri vha nyago vha pilot na hone ri vha ri si khou tou ṱuṱuwedza uri muṅwe na muṅwe kha vha pilot ro ḓa ra vha pilot a ri nga ḓo vha na mini na dzi astronaut a ri nga ḓo vha na dzi chartered accountant a ri nga ḓo vha na dzi engineer. So kha buḓo ḽeḽo ḽe muthu a ṋanga ḽone kha ḽi fune kha ḽi ite khwaṱhise na tshanḓa a ite zwino fhirisa zwe zwa vha zwa itiwa nga muṅwe muthu vha khou zwo ndi vha ri khou ṱuṱuwedza zwezwo uri nṋe ri khou ri vhathu kha vha ḓe vha vhe pilot ngori nṋe ro ḓa ṋamusi heḽo buḓo ḽe na ḽi ṋanga ḽi funeni ni ite research dzine ha vho ra zwithu dza itiwa nga muṅwe muthu. Hu na vhathu vhanzhi vhane vha na dzi PhD vho ita zwithu zwo fhambananaho zwine ha vho ri zwa zwithu zwa tumbuliwa ri vha ri khou ṱuṱuwedza vhana uri a zwi tou fhelela fhedzi kha u vha chartered accountant a zwi tou fhelela fhedzi kha u vha engineer a zwi tou fhelela fhedzi kha u vha dokotela a ri pfhe madokotela vha tshi khou amba uri nṋe fhano South Africa ro wana uri tshitzhili tsha COVID sa tsumbo tshi nga fhela hani kana tshitzhili ḓe tshi nga fhela vho ḓi ita dzi research dzo fhambananaho zwine ha vha uri zwa sathu vhuya zwa itiwa nga muṅwe muthu. So ndi zwe na nṋe muṋe nda ḓi ṱuṱuwedza ngazwo ri fhano Afrika Tshipembe dzi khamphani dzoṱhe hedzi ndi dza vhatshena ro ḓivha vhaṅwe vho thoma vhathu vha vharema u vha na khamphani ya aviation zwo vha zwingo leluwa na zwone zwo vha zwi tshi khou konḓa fhedzi i ḓivha passion ine wa vha u sedza uri mini u vha u si khou tou itela iwe muṋe ngazwo wono zwi fara tshanḓani zwi ṱuṱuwedza vhaṅwe vhathu vhanzhi vhane vha ri vha kha ḓi tevhela na vho murafho u tevhelaho. Kha ri ḓo lavhelesa bindu ḽa vhufhufhi ḽoṱhe nga u angaredza ngauri musi vha tshi ri vha na bindu ḽa vhufhufhi muṅwe muthu a nga si khou tou pfha ungari zwi amba zwori havha muthu vha vhoṱhe vha khou sokou tou ya vha shuma vha si khou fhufhisa vhathu fhedzi hu vha hu khou katela mini na mini hafha kha bindu ḽavho ḽoṱhe nga u angaredza. Tsho thoma okay vha ḓo tea u thoma kha Department of Transport hune vha tea u registera khamphani hone hu na dzi requirement dzine hu tea u vha na accountable manager kha khamphani iṅwe na iṅwe ya aviation hu tea u vha na accountable manager hu tea u vha na general manager hu tea u vha na CEO hu tea u vha na chief pilot hu tea u vha na quality hu tea u vha na safety hu tea u vha na muthu o sedzanaho na serviceability aeroplane like responsible person aircraft ene avha ndi mu engineer so u vha u khou shuma na vhathu vhane a vha uri ofisini vha tshi swika zwi tou bva kha uri khamphani ndi khulwane ngafhani tshiṅwe tshifhinga vha swika 10 no fhira kana less mara na minimum requirement uri vha tea u vha na dzi post holders dzifhio before vha tshi nga vha na bindu eḽo. Huna vhathu vhane vha nga ri khamusi vha tshi khou thetshelesa kana vha tshi khou ṱalela vha si khou vhona ungari Vhadau ndi vha fhano hayani khamusi vha fhufha fhano kha ḽa Afrika Tshipembe fhedzi vha fhufha u bva Thohoyandou kana u bva Musina vha tshi ḓa tshikhuwani mathina Vhadau vhono fho vha Ethiopia vhono fho vha Tanzania zwino a si kale vha khou bva Zimbabwe vha vha tshi khou ita mini hafha kha mashango ngo fhambana sa tsumbo zwezwi nga bindu ḽa uri na aviation u ḓivha u khou ḓimaketa fhethu ho fhambananaho nga iṅwe nḓila u vha u khou apply fhethu ho fhambananaho sa tsumbo fhethu hu no nga Ethiopia ndo thoma kale ndo thoma u shuma hone nga vho 2012-13 no ḓa ngeno phanḓa so u tshi swika nge vhathu vha vha tshi vho ḓivha zwa uri okay arali tshi ṱoḓa helicopter u ḓa fhano ngori mashango a Afrika vhunzhi ha tou vha nadzo dzi aeroplane na dzi helicopters dzi vha dzi tshi khou dzhiwa fhano dza takuwa u bva hafha dza dzula ngei dza vha dzi khou shuma hanengei so then arali hu na mushumo une a khou tea u ita hanengei u khou tea wa ita sa tsumbo ndi tshi ya Tanzania hu na thavha ile no vhidzwa pfhi Kilimanjaro mountain ndi nga tou amba nga dzi feet is about 20,000 feet nṱha ngei khayo hu vha no tou vha ice and hu vha hu si na oxygen so vhunzhi ha vhathu vhane a vha uri vha khou ḓa fhaḽa ndi vha maendela mashango vha vha khou ita zwo tou haika thavha vha tshi khou haika na fhano hayani wa zwifatu vha tshi khou haika zwo no ḓowela badi na kha vhoriṋe hune vha khou haikiwa fhethu ho fhambananaho so havhaḽa vha khou haika vha tshi khou swika ngei nṱha ṱhodzini yayo so unfortunately vha tshi swika ngei vhunzhi havho vha vha tshi vho fhelelwa nga muya a si roṱhe rine a vha uri dzi lungs dza vhoriṋe dzi strong u swika hafho fhethu so riṋe ri vha ro dzula ri kha standby tshifhinga tshoṱhe Moshi hu na fhethu no vhidzwa pfhi Moshi kha airport ine ya vha tsini na Kilimanjaro so zwi amba zwori hangei nṱha vhona madokotela vhane a vha uri vha vha na dzi nursery dzo fhambananaho
so vha kona uri vhidza uri hu na muthu wa so ende vhaṅwe vha ḓi sia matshilo avho henengei nṱha thavhani so vha kona zwi vhona uri hafha ri tea u ṱavhanya ra dzhia muthu ri mu humisele murahu hangeno fhasi ndo na vhona oxygen zwavhuḓi na nṋe wa pilot a thi soko takuwa nda ya hengei ndi tshi khou rescue la muthu na riṋe ri ambara dzi oxygen mask ngori zwi vha zwi risk na kha vhoriṋe zwino arali nṋe nda fhelelwa nga oxygen ndi tshi khou reila vha zwi pfha zwo ri ḓo vha na khakhathi so ndi takuwa na oxygen nda gonya thavhani hengei nṱha hengei tshiṅwe tshifhinga ri vha ri khou pfuka makole ra gonya nga nṱhaho reila thavha i nṱha I think ndi yone point khulwanesa Africa Kilimanjaro mountain a huna point ino fhira iyo fhano Africa so zwino i vhidza vhaendela mashango nga zwezwo so nṋe ri ra vha dzhia hengei ra vha ḓisa fhasi muthu wane a tshi tou bva hengei u vha si khou kona u fema na luthihi a tshi swika ngeno fhasi ngori ono vha ono oxygen a kona u vha ono vha muthu o dzivhuluwaho so mushumo wavho riṋe u vha onoyo arali ndi Tanzania fhethu ono nga Ethiopia ndi hangei fhethu hune u dalelwa nga maanḓa na nga dzinzie dzi a dala dzi khou bva mashango no fhambananaho so dzivha dzo sia dzo tshinyadza nga maanḓa zwilimuwa zwavho so riṋe ri tshi ḓa ri tea u vha ri khou dzi fafadzela so mishumo ya helicopter ndi minzhi nga maanḓa so ri tea u vha ro nga fhasi hu na thanga ine ya vha uri i na chemical fana musi zwi vha khou fafadzela miroho na fhamba nthuni dzi tsimuni so riṋe ri vha ri khou fafadzela hedziḽa nzie u dzi contrang dzi vha dzo ḓalesa lune a huna tshithu tshine tsha ḓo mela shangoni ḽoṱhe tshiṅwe tshithu futhi tshe nda tshita Tanzania ha vha na mulilo kha iṅwe thavha ine ya vha uri i dzhiwa sa thavha ya ndi nga tou ri ya mini yo khetheaho i na dzi monkeys na dzine ya vha uri a dzi yo huṅwe fhethu so zwi amba zwo ri hezwi zwithu ara zwaswa a zwi ḓo vha zwi si tshewa fhethu so houḽa mulilo zwi aswa hezwiḽa zwithu zwa fa so riṋe ri vha ri khou ḓa ri na bucket swika ra ka maḓi nga bucket nga helicopter ra flya nayo ri tshi swika ri tshi shela hafhaḽa kha mulilo ḽa ri tshi dzima mulilo ḽa ndi mishumo ine ra ita arali ri ya ngei mashangoni a Afrika na nga nnḓa hezwo vhaṅwe vha ḓi ḓa amba rai nṋe thi khou nyaga u ya nṱha ngei kha thavha ya Kilimanjaro ngo tou tshimbila nga milenzhe ndi ngo tou i vhona ndi tshi khou tou fhufha so vha ḓa vha hayara ra vha fha rokhe rate dza vharendi dzi shuma so vha ṋamela ra vha fhisa ra sumbedza rokhe Kilimanjaro i vha yo tou rali vha dovha vha humela futhi nga nnḓa ha Kilimanjaro na dzi phakha nnzhi dzo fhambananaho na vho Serengeti vha nyaga u vhona dzi phukha vha tshi khou tou dzi vhona muyani so ri vha sumbedza zwo ralo and then ra kona u vhuya ra lenda u ya nga tshifhinga tshe vhone vhaṋe vha buka tshone ndi vha vhona na Royal Heritage Festival vha khou fhufha nnyi nṱha Royal Heritage nahone ro vhona uri ndi tshifhinga zwa murahu nyana riṋe ri dzhia helicopter ngori vhathu vhanzhi vha amba uri nṋe ri khou ngo tshata ngeno hayani ri khou humbula uri ni ḓe na helicopter u bva a ri sokou ri fa sa tsumbo Thohoyandou u ya Ṋandoni ni nga ri badelisa vhugai vha pfela tshelede nnzhi badi uri hei u tou bva Thohoyandou ya Ṋandoni vha hangwa zwo ri nṋe ri vha ri khou takuwa ri hafha Joburg zwi khou amba zwo ri u takuwa hafha u ya Thohoyandou i ḓivha i khou badelwa ngavho vha khou vhidziwa helicopter no dovha u vhuya futhi kana ndo vhuya ndi ndoṱhe zwi vha zwi si na ndavha vha khou zwi vhona so nda ri ngori zwi vha zwi khou ḓurela vhathu nga heyi nḓila ra dzudzanya na vhathu vhono vho dzudzanya bepha heḽi ḽa Royal Heritage ra humbela uri na riṋe ri ḓe ri fhufhise muṅwe na muṅwe ene a ḓo vha a khou nyaga u fhufha vho vha hone ndi vhanzhi vho fhufhaho vho zwi takalela vho zwi funa vha dovha ri vhudza uri no na next time futhi a ri vhuye ndi ngafho ni vha tama u ḓivhona hone vha hone kha bindu ḽavho na vhone sa mureili wa mabufho u bva zwino u ya phanḓa wo no fhedza miṅwaha ya 24 nṋe u ya phanḓa ndi ya nyaga u vhona u tshi dzhena vhaswa ndi ya nyaga u vhona zwa zwino ndi tshi khou tou amba na vhaswa zwikoloni zwo fhambananaho ndi tshi khou tou vha sumbedza uri a huna tshine tsha ḓo ḓa muthu o dzula so zwi ḓa nga u shumesa na u ḓifungesa na u ṱuṱuwedza havha vhaswa vha vho riṋe vhene ano maḓuvha wa tou zwi sedza a zwi ngo tou leluwa khavho nga nṱhani ya mitsiko yo fhambananaho na dzi pressure sa zwine ndi khou ambisa zwone rasa ri a ngo tea u vha na dzi change ndi dzone dzi a tea u vha hone zwine ra tshilisa zwone ya nga hetshiḽa tshifhinga zwi nga si fane na zwine vhaswa vha khou tshilisa zwone zwino fhedzi ndi a tama u vha sumbedza uri hangeno nnḓa shango iḽi ndi ḽihulwanesa ḽo angalala hu na zwinzhi zwivhuya zwo nakaho zwine ndo no zwi vhona nṋe zwine ndi kha ḓi zwi vhona
ndi songo badela na peni ngo to ḓifunga fhedzi nda konḓelela zwe nda ndi khou ṱangana nazwo vha khou zwi wana no na vhathu vhene ṋamusi ndi vha ndi khou shuma navho u vha tsini navho u dzula u fana na zwino nda ḓo vha ndi si hafha fhethu phanḓa Miss P vha khou zwi wana so vha ḓivhalea vhoṱhe vhunzhi havho na vho no bva mashango ḓavha na vho no ita mimuvi yo fhambananaho vhaṅwe vha ri dzhia vha ri no ri khou shoota movie Namibia vha laisa dzi khamera dzavho vha laisa dzi equipment dzavho dzo fhambananaho swika ra lenda beach nenenge Namibia ro ḓi wana of course thendelo ya shango ḽa Namibia vha swika vha ita zwine vha khou ita zwone u khou tou vha vhona uri hoyu muthu ndi muthu ene vhori ndi mu vhona kha dzi movie dza haningei wa America abo lava khou shoota vhone vha beachini nga ngeno ri khou vala ndi khou tama uri vha sie zwidodombedzwa zwavho arali hu na vhaṅwe vhathu vhane kha musi vha ya tamo vha founela vhaṅwe hu na zwine vha khou ṱoḓa ḓivha zwone vhaṅwe vho vha khou ṱoḓa vho shumisa vho dzi service dzavho nṋe kha Facebook ndi yone ndi Vho Fhatuwani Isaac Mudau number phone dzanga ndi 072 271 2555 so ndi hone nda nga vha thusa hone nga zwinzhi vha hone vhaswa vho nkwamaho nga nḓila dzo fhambananaho vhaṅwe vha vho to nṱoḓa uyo swika vha tshi ngwana fhedzi ndi hone ndi available ndi khou ngo thusana na havha vhaswa uri vha sumbedze uri ḽo angalale ḽi shango zwivhuya zwo ḓalesa arali muthu o ḓifunga so ndo ḓiimisela uri ndi sumbedze vhaswa vho no bva kha mivhundu yo fhambananaho uri ndi zwone zwi a konadzea arali muthu a shuma u ḓifunga ndi khou livhuwa nga maanḓesa Vho Mudau vha ḓo vha na madekwana avhuḓi nda Vho Mudau vha songo founelwa vhusiku vha songo whatsappiwa nga dzi video call ai thi vha khou sia nomboro uri vha kone u thusa vhewe sa vhaswa yo tshimbila ngo rali mbekanyamushumo yashu ya ṋamusi ya Rodigeda ndi tshi tama u livhuwa muthu muṅwe na muṅwe o vha u tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo ri khou tendelwa mfufhelo uri ino mbekanyamushumo yo swika magumoni nga u rali hu na vhathu vhe ra shandukisa kuhumbulele kwavho na vhutshilo havho na vhumatshelo havho u bva kha nṋe Miss P na mubveledzi wa ino mbekanyamushumo Jones Mr Lava kha vhe madekwana avhuḓi ri khou gidimela mafhungoni a wa raṱahe a tevhela mbekanyamushumo ri a dzedza ḽo kovhela Rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM vho amba na vho mutsiro ri khenshi ngwane khou tou penyela ndi uri ndi na vho mme vhararu ni kha primary havho sina u ḽa ndi uri hezwi vhaṅwe vha tshi khou ḽa ni soko ya na makhoneni kana na gidimela hayani ni tshi swika na wana uri a huna tshithu fhedzi na dovha na humela ndi vhudze na vhathu vhashu vha konḓa ndi uri hezwi vha khou vhona Miss P o rali a tshi khou amba fa radioni a vha ḓi zori ha vhathu vha konḓa vhurangaphanḓa hawe ho vhonala kale fhedzi a si vhanzhi vhe a vha tshi humbula uri ndi hone vhurangaphanḓa vhune a ḓo fhedza u mu swikisa kule khoyu ṋamusi ndi mubveledzi muhulwane kha SAFM Miss P o vha ḓisela thibu zwilukotho kha Rodigeda ya ḽavhuraru ḽa vhufumbili mbili shundunthule miniti miṱanu bva kha awara vhumalo swika awara vhuṱahe madekwana kha Phalaphala FM